Tugiye gusubiramo gutyo tuvuga ngo nukuri turakomeye kuko dufite divi ntabwo tumanuka naho neza uhagume turirimbe gusa turarimbira hejuru no munsi tuzamura ibiganza by'Imana icyo haleluya tuzamura amaboko aheke haleluya amaboko aheke haleluya haleluya hey turanga papa ai baba baba mugezi wanjye ashima nibutse imbaraga zawe kandi nawe hari n'amazi n'icyacifuzo oya sinatarama kandi nawe hari n'amazi n'icyacifuzo oya sinatarama kandi nawe yes.
mugoroba no kunezerwa gusa kandi nubwo bituma bigukundira ko wonezerwa wigirishe basi mani shimwe haleluya siza mo sebeni kandi oh yo 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 wigirishe She's
Zishire turakompoza izindi z'umunezero uyu mugoroba. Asifiwe. Haleluya. Uyu mugoroba no gushima Imana, no gushima Imana kugeza. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Imana ihimazwe. Imana ikoze turayinezererewe. Amen. Haleluya. Haleluya. Na n'ubu Yesu aracyakora aracyateze amaboko. Zana imitwaro akurure. Na n'ubu Yesu aracyakora aracyateze amaboko. Zana imitwaro
ariko ubukwe ni bwiza bacu. Ubukwe nibwo bwa mbere ku isi kandi nibwo bwatangiye isi muri Edeni. Imana ishingira Adamu na Eva, ni nabwo buzorangira isi irangiye Imana ishinga. Umwana wayo natabake ariko abantu batakoze ubukwe mwarahombye. Abatazobukora namwe mfite topiki zitatu, ibintu bitatu umuntu adakoze ubukwe ahomba, n'ibintu bitatu biranga umuntu akwiye gukora ubukwe. Ayo mahugurwa tugomba kuyatanga kugira ngo abantu baze bakura amakwe. Twese babicuba. Rero bana mukomeze munezerwe, n'utaterereye amafaranga aterera umunezero. Nuko hindura umukunga wa je umukunga kabisa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Turatibutse noneho mu bukwe. Bwana sifiwe. Amen. Tuzamura ibiganza. Tuzamura ibiganza. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ego. Tugiye kuyiririmba iyi ndirimbo. Turayiririmba twese kandi ego. Turabizi yuko muzi iringara. Hariho ababyeyi benshi hano bazi iringara. Turashyira no mu Kinyarwanda zose. Bwana sifiwe. Amen. Mani baheze umugisha cyane. Amen. Ariko sindabasezerera. Oyayi. Mureke. Yes. Tureka kubarambirwa tubanze dusubire tubumve. Ugabo umwe ngo yari umushitsi ahantiriya habaga isoko ngo zirura cyane, bari babiri noneho batambire kugirwa ngo yumva zirarura cyane kandi ngo bari bashonje ngo yamarambika uwabo yamayihangana agabisha ibitekerezo arabwira ngo izindi nyama agafata isoko agakubita mu bijiro akagira ngo arajya agatimbo arayinogereza uwabo araza Miguel n'inzara itondo wabo ngamubwira ibanga yakoresheje. Jewe nari mbonye ngo mugihe tugitegereje bari abene data baraza uko biri kose tubwira amawazo ko nari mu materaniro ukuzi twe tuzatuboneka hariya mu ikanisa mu bitaramo najyari abasi bajya bene data bazadufasha kugira ngo amateraniro agende neza twumve Yesu mu mitima tutegereze bariya. Yes ahimbazwe. Hallelujah. Abantu bitataragera mu ikanisa ryabo cyangwa tatahiye ubukwe ntabwo bifate. Je tabukwe nakoze hano nabukwe ntabwo yabutashe. Ariko era kenshi abantu baza bategura ibitaramo ikintu kigoye nukura ngo ubone umuririmbyi akwitabe. Peter igihe cyose umwikozeho ko bari kubwiriza cyangwa kuza kuririmba nishenye kwikiye neza. Amen. Rero uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane, tugomba nk'uko twitabire nyine Imana baheze umugisha, nanone tugaragaze ubwibwire duhimbaza Imana
mu mwanya muto usigaye kuko imisikira atangiye gukora kuri mikrofone araruha yikoreho cyane ariko mu mwanya kihaguma kuyitunga amaboko tugume dukorane nawe tuzamura amaboko duhimana icubahiro haleluya bane baheze umugisha baririmbyi bacu iyo ntihavuga neza tuzamure antene twibuke hano hose ahantu hose bakodesheje bahatwereke tugende tuhagera ati turenga ahantu hadakodesheje kuri buno bukwe ariko ahantu hose hakodesheje ku bw'ubu bukwe turahakandagira Imana bahenze umugisha mwinshi Bwana sifiwe. Amina. Noneho tugiye gufatwa no tutari myinshi hanyuma na sabuna ari hano muri kuntu mwegerana na tezi yariya mwegerane mu pasanye no tankinga sabuna natwe tugiye kuko mukwe bwa pitante two kwicara twire ko kumushigikira mu buryo bwose utaratanze faranga rero n'uwazitanze nawe ni karibu mwese mukomeze mugubwe neza Imana bagire neza Zamura pa. Yes. Yes.
wacikiye mu gituza iminota nk'ibiri umwana urabona umwana wacikiye mu gituza azahumeka nabi sabo fata iminota ibiri uyu ni yanko uravugana nawe neza none gapeza iminota ibiri titwumva iminota ibiri nitumara tuguheze uko ducikiye mu gituza tudahumeka nabi numara nawe ufate porogaramu neza sabo nyaruka sha ubu ni ubukwe nyaruka sabo banguka sabo nguri umuyonga yazimye piyano yatsi sabo banguka ileta leta pasi abangaraza bavuze ngo time is money sabo kubita vosha ni ukuvuga rero ko uyu ni wa munsi urugo rwanyu mushaka kurutaha ku mugaragaro ibintu byari bisanzwe biri mu marenga ariko uyu mugoroba bigiye kuja ahabona abari basanzwe ari babiri bamaze guhabwa uburenganzira bwo kuba umuntu umwe ndetse no kubasha kugurura imiryango igana mu rugo rwanyu kugira ngo muzaje musangira ibyiza byose byo muri urwo rugo reka nze kubasaba nanone mukoresheje icyo gikoresho cyabugenewe gukuraho iyo mihembezo kugira ngo mugere mu rugo rwanyu amashyi menshi amashyi yo kubashyigikira rero muve mu bihamambiro muve mu myugariro hanyuma